drugari, imamo novu za animaciju u Koralovu. Kada kreneš sa mamom i tatom u kupovinu, u Ideu ili Rodu, pronađi Sunđer Bob proizvode i osvoji paketić sa sličicom, žigom i 2 diska. Uz to je potrebno i da imaš vreću sreću i igra može da počne. U vreći sreći čekate album za sličice, jedna od 8 rolling figurica, Sunđerasti ananas, blesavi očko skočko i 2 društvene igre, sit i fit i trči od meduza da ne bude suza. Od diskova praviš zanimljive građevine. Sa rolling figuricama igraš društvene igre i čuvaš ih u ananasu. U album lepiš žigove i kada sakupiš 10, osvajaš gratis rolling figuricu, a kada popuniš album sa sličicama, dobijaš 50% popusta na plišane igračke i Sunđer Bob kolekcije. Vidimo se u Idei i Rodi i sreći nikad kraja!